Dashan Meghalaya bani pediang sebai pi baro syakatup kubor mentagajan min. Syaban pai syiki kubor ngini pechwai kimat berkongsan. Pedi Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Karep Karyang Shivraaj Singh Chauhan ya ke Farmers Expo Arajal Alposan ha ICAR Research Complex Umyam. In Shimpor, Laisnem dan pendep ya ke projek Kad Ding Sun Shillong, ong usembut Menteri Rangba Gejala iba Sniaw Balang Dhar. Anya kunting ke NPP banyo ya ke jingbun paj haki election banwan, ong unong yalam ke NPP ba Sniaw Balang Dhar. Bat pelaj ke HSPDP ya ketup kerteng ba jengki kertong na kebentar ke election district council. Kikubor kibabniat. Kajing rakhe ya ke Jubilee Ksiar jangka ICAR Research Complex ha Umyam kala sedang mentakasngi da kajing pli ya ke Farmers Expo Arajal Alposan da Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Kam Penroi Nong Kendong Ketenat Karep Karyang bat kabha kamiat kinong reb Shivraaj Singh Chauhan bat ulat ka Meghalaya CH Wijaya Shankar haringkat kajing don lang Menteri Rangba Gejala Konrad Sangma lembat kiwe ki hek Sarkar. Ka ICAR Research Complex nakabenta ke North Eastern Hill Region Umyam kalarakhe ya ke Jubilee Ksiar ke Jongka bat ke Farmers Expo Arhajar Arpausan da ke Jingdon jongki shispa teliki dukan palas dang naduk menta ke sengi ke kendai terik ukela lingkot haduk lasyai ke sengi ke shipau terik ukela lingkot. And ICAR has developed over 100 crop varieties, introduced high-yielding livestock breeds, and promoted sustainable practices such as integrated and organic farming. डिपार्टमेंट सरकार और आईसीआर ये हर 3 महीने में एक बैठक मस्ट है, आपस में बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे. कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. नहीं तो काम सब चाहते हैं एक दाएं चल रहा है एक बाएं चल रहा है एक सीधा चल रहा है, उससे काम नहीं चलेगा. केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट, सरकार के डिपार्टमेंट. Government of India has launched many schemes such as PM Kisan Samman Nidhi, Kusum Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Mission for Integrated Development of Horticulture, Oilseed Mission, National Livestock Mission, National Agriculture Market. Kadidi Meghalaya, kadon hakane ka Limpung, panwanra syapi ya ki jingpen i ki bakongsan na kane ka program baraka jo ka por banya kren ru bat ki katu kat ne ki nong ya shimbenta ki belawan banya shimbenta hakane ka Farmers Expo. Katba kane ka shlam ai jing hikai ka jam syakawai pat ka lenong ngi kermen ba kandang yai beteng ban kintiu bat le ya ki kam wat banyak ban pinyar bat ban kintiu ya ka kamrep kamriang bat ki wei ki kam bayasrim na ka benta ka jing mentoy ki nong rep bat ka mariang haki thany rilom jong ka thany shatay lamingi. Bureau Report, DD News, Meghalaya. Ka kenhuan ka Didi Meghalaya kalayo banyak keren ru bat katuk ani kinong rep lembat kinong ishimenta hakani ka program menta kasni tungin ya sngap ya ka ka bakidon banong. Pin itu ili deswa kamu iu bakitrei. Madi kong marian mari ngabat kum presiden jong kani kari la jong stem nong rep de ngidon kumba arhajar mud ki farmar la de register ting la sedang ya kami ke FPO jungi ya usniam arhajar khatnyo bat ingla de ban register arhajar atho de idon chipun ginong rep bat ki don la ka jong kam rep Ngiru jing sang idon ke grup ke bah ngia penlang hi
Paramangi bat ngi persen panle tambah kumbak long mata ngidang bun ki benta bagi ya le Rồi còn là cái thằng cái này cầm cái trong ngàn seri rồi thằng đây và tham mai để đây dạo ngà mà năng này lòng cái gì cái thử yang ngà ngà làm ya sẽ thằng cái cầm กับโปรเจกต์ Habaya Day บัดกะจิงเป็นเฮยากะกาดเลี้ยงสวนฉลองกะละบันชิมปอดกำบาไลส์แนมบันเป็นเด็บองอุสมบูรณ์มนตรีรังบะกะจลาบักมียากะตนัดทรานสปอร์ตอิบะสเนียบลังดาดฮักสนีบาลังฮับักเรนชากิลาดปะไทยคุบอร์อุลาองบากี Deputy Commissioner กิลายาชักมัดบัดกะกำบันเป็นอิทุชุยากะจากานากะเบนตาบันเป็นเทรแกรมยากะโปรเจกต์ฮักบายาเดย์บัดกะจิงเป็นเฮยากะกาดเลี้ยงสุนฮัชวาจงอุสเนมบาลาเดมกามิคาเลียไฮกูดkalau penmi ya ke hukum ke babata ya ke sorkar jela ban pendep ya ke cing IT ya ke jaka ke baladap ban shimshu syaka Airport Authority of India ban penhe ya ke kat ling sun shillong hapo lai benai ha ke wei ke liang ka sorkar jela kalau pentikena ba ka Shillong Interstate Bus Terminal ISBT kan satrai kambiang andaladap ban shna saya ke wei pat ke surong. But we certainly this visit, so after the acquisitions we processed accordingly and officially. The department to finish this alternative road very fast, so they are on the job. So as soon as this road finish from Molai bypass mid Umbreleng or something, then will be they can use it as usual. Unoyalam barang ba ke NPP bad usembut menteri rang ba gejela ba sniaw balangdhar ulaong ba ka seng jang u kan ya kunting e hak election banwan bad ban khmi lentiru ban yo e kicing bun pai hak bayade bad ki kam persha e ki badon hak bor ulakan tai bad bancher halor kicing don kam kicing treshitom jong ka seng haba phai sha kicing mi no jong UMDC ka maulai ba te bor lang pathau bad ban ya kun kum ukartong shimet u ba dhar ulakdo ba ansaya kren ya kani kamat hapo ka seng bat kan tai ba ki babun ki MDC ka NPP kim kwa ban ya ai reng na ka tiket jong ka seng. No, don't ask me. They're up to them. So we are fighting. We will give a good fight this election. We as party we are ready to go for election, and hopefully we will get a majority also at the same time. Don't you think there is anti-incumbency against the NPP? Anti-incumbency, I don't think so will be there. Maybe when it is there, so we have to work hard. Simple as that. The department to finish this alternative road very fast, so they are on the job. So as soon as this road finish from Molai bypass mid Umbreleng or something, then will be they can use it as usual. Dan por satang shibanai ka election syaka KHASI Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council. Kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP kalapan benai ketup kerteng ka baar chongki kertong u President ka HSPDP uba KP Pangniang henen kasngi ulapan benai ki kerteng chongki laingut ki kertong ki ban yakun ha ke election bamenta kata uba Starfing Jove Langpen pada kasid un yakun na Khatway Mausenram constituency ikong Penda Warjuri na Arphosau Paryong constituency bad uba Australi Rusher na Arpho Kandai Mountain Road constituency. Yes, the second list of the candidates of the party will be announced immediately after this evening. But it's not yet the final list because we are still having some friends that we are on the process to scrutinize the list of the candidate in the final list. U President jangka Voice of the People's Party uba Aden Basayomoy ulakan thok persya ya kiseng sain perthai halor ginong rim bam yahap jongki khamtam ya kaseng UDP habakren ha ka cingalang paitba ha yaw pensin wa ya chair menta kasngi uba Aden ulakdo ya kicing persya ba ginong yalam jongki seng sain perthai ki ya persya ting e ya ka sarkar katba ki MLA jongki seng ki babat ya ki kerdan menteri ki ai jing kersyan ya ka ha ka ju kapor uba Aden ulakin no ki MLA bat ki MDC jong kaseng UDP baki shim ya kaseng tangkum kajan pong uniform bad ula banjur baka Voice of the People Party kayeng na kabenta kajinga tali kaway kabakmi lenti ya lagi dukot banyaran kat kadan. May persang banong ban kendria no nang nganom kendria lada fiwan tong 6,000 keluru ngamtre.
Nama man set kalayu fight ba. Namar kata ko ki fight ba ngajuong. Balay bi persang man di ledi tang sipo arpo jar for election. Larang ako man di ki fight ba ngan general di ki spa ba ki hajar tur. Renga soban ayo ibe. Ubala besuk hapo jengai ka mensim bangan it ya ka jet meri laduk bangadang kena. Usambut Menteri Rangba Kejela, Bak Senia Balangdhar, Ubadeiru Chairman ka West Giant Hills Regional Committee, Ulapen Pena baka Komiti Kadang Up ya ka Kaipot na Deputy Commissioner ha kabayadei bat kisnong kibadon ha kathan Block 1. UDC ulayok por komba shibanai hadu arbanai ban IT ya ka Kaipot. Uba dhar ula pediang ru bagi don gijing ha kaban penbet ya ki henriu teli gijaka badon ha pedeng ka cing ya kacia ha kabayadei bat ka cing ya keren penbet put ha pedeng ka Meghalaya bat Assam. Henry ula banjur halor ga jinglong scam jangka sarkar ban penbet ya kini gijing ki bala sa teng las lemba. No, we have still we give time to the DC for another 1-2 months to prepare for the another report that we want, and then we will place to the government, and then the board to government will take a call on this. UMDC Kanong Krem uba Lambor Malngiang ula lej ban ya kendu ya UCEM ka KHASI uba penyait sing sim bat ban pan jing pensyai halor ka rai chong ka executive committee ban thau ya ka shnong mau sau ka bathamai uba Lambor ula pen sngo jing sngo kia halor ka jing bom don jing ya menjur lang da ka shnong kum ka pernai bat ormasi ujo kat kum ka KHADC Administration of Elaka Act kat kandai spa kandai pawai ha ka juk kapor ula bu jing keliru halor ka jing bom biang kiru kompenya ye ki kam ki jam chong usambut CEM ya ka ba ula soi ya ka approval order ha ka jaka chong ka joint secretary ka ba julong uba Lambor ula don jing tmuru ban ya kendu ya UCEM ka hima khairim bat ki dor bar shnong ban ya ther sani halor ki jing chong ka council. Tehadin bangala pule bat sani bha lo jong kani ka jingmi jong kani ka shnong mausau ante hapo Lord Smith nakaliang ka jonga ngala de bankren nak basai yaki parlok ba nganya shakmat hagaban ya penbet nam ta jong kani ka kam hangte kadai manta kala long haki South League mamla kamut like tahu hapding jo gini atli gisnong kabar kamut kala itahu bat ka hima nanta klaya sabat ka this council Ka Jananda Kakoti kapuran papau na Assam kala kladno ha ka pratarik ukala lingkot arajar arhosan ha Bethany Hospital Shillong ha karta ka ba khandai pholai snem ka Kakoti kala sedang akplim ningkong ha usnem khat khandai spa sabu khandai bat kalayo ching itu hadien ba kalayo khur ya ka Vishnu Rabha Award ka jingno senyang chongka ha ka kam akplim bat ka ching pensanam kum kapuran na Assam kalayo ya kaburam ha keleng ki benta chongka thain ha ka ba ha ka ching khlat no chongka ki jing sngolem ki la tuoj na ki pat ba bat na ka sarkar Assam rukum ju. We have lost a noted figure of Assamese cinema, Mrs. Gyanda Kakoti, who had a remarkable career in Assamese film. Born in 1932 in Shillong, she has acted in several Assamese films, not only Assamese, Bengali and other language also. And she was a singer. She was the singer of the first group of All India Radio Shillong. Mentangin pet ya kajing long jing man kasin beneng hatura kajing kreat kalong khatway degree Celsius bat kajing shet kalong arpaway degree Celsius kajing ngam ka hau kalong nyau phau na ka shispa haba phai pat chanong ba shilong kajing kreat kalong 100.5 degree Celsius bat kajing shet kalong khat san 0.1 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong prapholai na ka shispa bat hajowai kajing kreat kalong 100 degree Celsius bat kajing shet kalong khat 100 degree Celsius kajing ngam ka hau kalong praphoa na ka shispa bat kasun bedeng hatura shilong bat jowai kan rang hakibabun kichaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngin ya pet biang sachisin ya kimat bakongsan Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Karep Karyang Shivraj Singh Chauhan ya ka Farmers Expo Arajar Arhosan ha ICAR Research Complex Umyang
Pencampur Laisnem dan pendep yang ke projek kad Linsun Shillong, Ong Usembut Menteri Rangba Gejala Bak Senior Balangha. Panya kunting ke MPP ban yo ke jingbun pat yang ke election ban wan ong unong yalam ke MPP Bak Senior Balangha. Bat pelat ke HSPDP yang ketup kerteng ba'a jengki kertong na kebentar ke election district council. Te paralok kat tungi lapoi syaka bugut jong ketup kubur jengi mentah ke janmiat haduk bangin dai syembiang bat pila syai kesngi kublai pi barok. traditional